Abahorandi bahiriwe na shampiyona y'amagare y'isi guhera bagera i Kigali. Abahorandi babiri Arens Megan mu bagore na Michael Morris mu bagabo nibo begukanye imidari ya zahabu ya shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu basiganwa mu bihe. Ni kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Nzeri 2025. U Rwanda rwahagarariwe n'abakinnyi babiri mu bangavu, buri wese ahaguruka wenyine mu bakobwa batarengeje imyaka 19 bakina intera y'ibirometero 18 n'ibice bitatu. Masengesho Yvonne yabaye wa 33 yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 aho yarushijwe iminota 3 n'amasegonda 55 na Megan Arens watwaye imidari ya zahabu. Uwiringiyimana Liliane yabaye wa 40 mu bakinnyi 47, we yakoresheje iminota 30 n'amasegonda 58, bivuze ko yarushijwe iminota 5 n'amasegonda 11 n'umukinnyi wa mbere. Umuholandikazi Arens yegukanye umudari wa zahabu muri ITT ya shampiyona y'isi mu bakobwa batarengeje imyaka 19 nyuma yo kuba uwa mbere akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera y'ibirometero 18 n'amasegonda 3. Umunya Espagne Paula Ostiz yabaye wa kabiri arushwa amasegonda 35, naho umunya Norvege Oda Aune Glisinga uwo aba wa gatatu kuko yasizwe amasegonda 37. Hakurikiyeho icyiciro cy'ingimbi aho Byusa Pacifique yahagurutse ari uwa mbere agira KCC nyuma yo gukoresha iminota 34 n'amasegonda 38 ku ntera y'ibirometero 22 n'amasegonda 6. Umunyarwanda Ishimwe Brian nawe yageze KCC ari uwa 8 aho yakoresheje iminota 34 n'amasegonda 59 arushwa iminota 5 n'amasegonda 27 n'umuholandi Michael Morris wegukanye imidari ya zahabu. Morris yabaye wa mbere mu isiganwa rya ITT rya shampiyona y'isi mu cyiciro cy'abahungu bari munsi y'imyaka 19 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 7. Kuwa gatatu tariki ya 24 Nzeri uzaba ari umunsi wa kane wa shampiyona y'isi amagare ya 2025 aho bazakina amakipe yombi ibyo bita TTT cyangwa time trio, abagabo bavanze n'abagore ku ntera y'ibirometero 41 n'ibice 8. Abagabo bazaba bavanze n'abagore. Allen Megan yarize amarira y'ibyishimo nyuma yo kwegukana umudari wa zahabu. Allen Megan yari afite ibyishimo bidasanzwe kandi yishimye anezerewe nyuma yo gutwara igihembo.